Newirigiro bwa kwantuku ya kuno itite na mbere bwega ningo kugwata ogeni kirinte tochietu cherutha mugwanja narua iri tariki 22 mweri ni jwe 10 mwaka ni jwa 2025 rietwa ni Maureen Kinya tukiamberia ntito chietu kanjo ya mangabana nethiritwe igitumiria gwita gavana wa Nyeri niwe Mutai Kahiga kutwika munini wa kanjo yeze bobone nyuma ya Mutai kwethirwa akirita megambo ya kuona ni atawe kwethirwa agekenera gikukia mutotigi Raila Odinga aria nande kanjo yeze ethiritwe kiuria atongeria bange bethirwe bakimenyera miario iria bakurita na nkorokini bethirite bakiboreria mutotigi Raila Odinga. In a country where political awareness runs high, leaders must exercise both caution and deep sense of responsibility in their public utterances. We wish to reiterate our deep disappointment on the statements by the governor. We still maintain that these sentiments are his personal remarks that do not reflect or represent the views and the values of the Council of Governors. We therefore disassociate ourselves in total and condemn these utterances, which were untimely, reckless, and unspeakable, especially at this time of deep mourning. The Council has unanimously decided The Council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutai from the leadership of the Council as the Vice Chair with immediate effect. We have also agreed that in due course we will hold another meeting where a new Vice Chair will be elected. The Council of Governors extends its deepest apologies to the family of His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga CGH on behalf of the 47 county governments of Kenya for the unfortunate remarks by Governor Kahiga. We further urge all leaders across the political divide to exercise restraint and mindfulness in their public utterances. Biashara kathomba ni tigingi taunini ya Maua kumania na maandamano jaetithia baboda boda baria nkuruki bethirite bagitetera gikuo kia umwe wao uria bakuga aroragirwe utuku bwa igoro na nandi mwiri jwawe jwethirwa jukioneka rukirirwa na arua kagitene ukao ni bethirite bagitariria wagagia bwa ukaria ni bwithirite bukiongereka bonene nteriji. Unika ndiari ni tendo kila kiombeta kutha kitendeka ara ni muntu ato bikibiki ambeta kuthira ke wato ni amba na kangero au mburi batwe uni njoketi atua entuko nyinge ko ripoti kitendo keke security no ndo inde bere entuko nyinge ngabera batu amba iba otothiria na inde bere ngero beyo tulanjerene ibatore mapema lakini ibareta kwethira betu ibua Nitukuromborekeri ni untu bwathina chiambicha kiri rugono ru ni rugono kethro gitarirwa nkuruki ni mwandiki wetu wa Nteto Marion Karugi uria witite nambe na kwethirwa kithingatiria rugono ru kiri nteto chietu iri thingatirite chia themwe ngeta nambe no kumenyithia Nteto ni ati
Mubunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji ndani ya kaunti ya Embu nethiritwe akimeneria bonene thirikari ya kaunti iji ni untu bwa kunenkera maratathi jangugi kiri arugi ba nchobi ndegeni watho akiuga nchobi iji nitwikithitie antu babaingi kwithirwa bari ndene ya ukombo amwe na kinya gutwika antu botheri muno akiorota ayuthi Mambunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji ni urutite mavitia thirikari ya kaunti ya Embu ni undu wa kuva andu aria marathondeka na kwendia njovi ngananie marua cia wira. Arauga njovi ino ni ciingivite muno thokori cia kaunti ya Embu na nikio imwana nyingi iraura ni undu wa kunywa njovi ino. Mimi niko na ushauri ya county government. Munajiletea lahana nyinyi watu wa county. Kama munapeana licenses za pombe, munaharibu vijana wetu na munajiletea lahana. Mungu atadili na nyinyi mundu kwa mundu. Imwana ino irete bakuve milioni igere nigetha ikorosia bo mundu. Guku Mukunji akiugaga andu anini aria mari biashara ino ni utonga wa nevenya maracaria makithukangagia imwana cia kaunti ya Embu. It is a shame. Gukorwa maundu mama mothe marekeka katase of a few people waweze kutengeneza pesa. I want to promise you, as long as umeua kijana ya mtu ndio utengeneze milioni, hiyo milioni haiwezi kusaidia. Wauguo ni uraruta mavitia ateti aria makoretwo magitumira ayuthi nae vindi ya kampeni kufaragania micemanio ya ateti aria engi. Mimi nimepatana na vijana kama huyu Slim na wengine wamenunuliwa bangi. Sasa nimepata information walinunuliwa bangi ya asubuhi, wakanunuliwa bangi ya 2,200, wakaambiwa kazi yenu ni kwenda kuvuruga mkutano ya Mukunji na Rigathi Gachagua. Huyo mwenye aliwanunulia bangi akajificha kwa hoteli hapo katika Runyenjes. Mwenye kutuma pesa ni gavana wetu sisi Libarire. Shetani ashindwe. Mukunji ariti miario ino ari mwena wa Manyata kuria anake 10 marai marikia urigiti wa gutigana na njovi na ndawa ciingi ngananie. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta. Nabo arimi bakia mbogonde ne ya wodi ne ya Timao ni bonanite kurega kunganirwa kwao kumania nabo kwithirwa bateko kwata fertilizer akue nabo arena ndi bakuromba thirikari kwithirwa ikibakinyitheria nchuku akue nabo kagitene okau kirika ringi ria mwanya ngabana Mutumantu Withinkia nethiritwe akiuga na kinya gwika wirane agatigira mboleo ni kwithirwa ikigikinyira arimi akue nabo. Gakimutegi na ripoti ije. Warira mbura yeregeretwo kwambiria kura kagita konthe arimi bakia mbogwandini atimo bakiare na metha ya Weru baruga boiba ithuranirite buru etera mbura ndi thinera bena yenene ni fertilizer nonto baruga boba miona na thinara bakuromba thirikari ya kaunti ya Mere baretere fertilizer Timao kaingoyo mbako bakinyira na mpwe na nkoroki bareterwo nkinyambe ocha kwanda. Thaici mbura tweterete nonto kuma mweri jo 10 mbura ekaura oni ankuromba thirikari yetu itutetherie na into bia kwanda ta mpempe irete inya fertilizer naja onto thai uchumi ipothuki mono antu batikona inya mbesa cia kugura mbegu tutikona mbesa cia kugura fertilizer cia goro koyo ni nkuromba thirikari batu ituretere fertilizer ici cia raisi ni kenda tukomba kurima kwau batu imbura kiaringa nde tumbe kwanda na mbeu nacio iria thirikari kona no itutethie nacio iciumire batunenkerie mbura igikinya tumbe kuanda na turetareterwe akue no tumainya ibo kuona gutejo na mindatu kwa samena ne thoka muno ntu bandu je ekagia kinya poisoni na tutemenya minya fertilizer tubati kurima cio itena sumu kwa una ndi ngochokia ngani yatongerwa ri baba kuthiro kapo tuta mantinya fertilizer na miundo regete sumu re bateze chiboto mamundo yoka agira swaro kabua mbegu cia mpembe na chitwewe nya thirikari kombo twachio tukomba kurima ura wona na hapa ba ndora tiba kokere mwe fertilizer je ni ure gwitha ikuraja rimwe imeru atuike tukumanete kwiraja uju na nde turenda tweke tukuromba fertilizer ja meru tafadhali turetro fertilizer Timau
twaretwa fertilizer atima urimi bwetu bukega bwira hizi sana amwe na bobo bakuromba nkinya kura yeria retareto karibu na bono ntorimi beria ibakuthina muno na gutumira ngarama imbingi kwireria wakirwo no ntuino kureri inkuromba inya batutetherie na kula no ntutathai kukwara gitaria tukuthurania eria iri kuthukira njirene no ntutwikaio mboroga na aria kirua kura yetu eria irera kwe muno no mboroga oinde mukuru na mpenda yeria mboroga kwao no twenda yeria na itwitha twina ngarama sana kwao akuru tabange bare aja bokaira tha komisio tuku na ukeja kwethera ketha kura kwe umenye mukuru okaira mapema akete utuku muno akendieria mapema kwa unaendia karia ikogoteria tima unande kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi. Gikundi kimwe ndene Egembe South kiguchieta Red Canteen kethiritwe gikiromba thirikari amwe na kinya atongeria bake kwethirwa bake batetheria kiri kubaringa njeki amwe na kinya kwethirwa gikibaikiria mbecha cia kung'ana nikenda gutigira mibango iria bari nayo ne kwethirwa igikinyanira bariuga ni bethera bari na mibango nkabo amwe na kinya gutigira ana baria baumite njairete guchiomba ne bakwamukira kithomo. Bejite amweta karibanture Red Canteen Egembe South na kwithithire gikundi bagwita Land Development Group kiria morotojo wakyo ni guciukiria bari bongwa gerekano imwe iri ana ntigwana baria bateguciomba kundi gike tukiambirie mwaka 2018 yara tumbita kwitha tuna mibango mingira tumbita kwitha tukithithia twiba tutwengwa na bira bombire utusemanithia ni thina tumbira kwitha cieto tirima turi akaribanture ngabene no ntonto bangi bomba kwitha bagienda support yo nitona kwitha ana ntiwa bombita kwithira batari na kwa mama tumbita bomba kwitha twakirite ana bele kwe musumemba betu bombira kwithira iri nyumba na tomba kwitha tomwakirite na kimanto yombi twatomaga ndi cieto kira tongeria betu barabari ko lakini batombo tutethia kuiritaniria bairitaniritie bunene ibakuromba njara ya tongeria ari ngavana Mutumanto ithinkia rungamiriwe kuruka rambuka iremia na bangi gutamburuka kiribo na boba kabacokiria guoko kurene kuromba kura sekundi kiketu kuma turukambia 2018 uteye munene tomba kwithira etuwa nyonto intobira beyana byaokirie kundi tusiumite turora tenti tusiume tukabwithia mibango ingi yotethania inde itukuromba nene betu ndekira bukuleithiri kundi bingi bukwamile kundi keturendi andi rep yabeka ilemia itukuromba utethio bwenu no ntuma kwithira itonete mitungi na engas na mbori keyano batu te memba betu omba kwithira kigundikano na bibia thirikari mama kailemia mbesi changapi tukuromba kuona ikiomba kweyano lakini batu tutomba kwithira cieto kinyela propose twandrigite impinge muno kailemia itukuromba twikwira ndo ito ciometie twina tenti yetu ira twethera tuithethia neo no nto tenti ne ukulukira savings na tebomba nkenyera tuthithacia itukuria mami wetu kukombeka watutethia kinya na watuongera kinya tenti ingi kinya ntura eje na kinya disability umba kutwajira watutetheria mwasimu wa Kabako kankwendo kukumanyithia ati batwi teni nyingi iria tupitiete nao etu tonto gitagi kia rent gitiankana giitagi kumagirira giankanirwo ni MC ora wari ku gitankana ringi nya barabara Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ya Red Canteen Egembe South, County ya Meru. Au ni oto gwikira gatanta kiri kumenyithia nteto chietu cheru tha mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV ngakwendera ntuku njega rietwa ni Maureen Kinya. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire tongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na ire na utea bwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere mochiari yakweya mami yakweya akuthari mwana. How does she benefit kanani utethio buri kwa kawa mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations tiawe
kuga mbaithana kana mbaintuko na ketho ndikwe kwa mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday. Wow. Where we have gyna clinics. Tell us about Manti. Machini ciakwa ke gutetheria muremi machini cia mbeca inkai compared ke machini ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast, Switzerland ikuthithia chocolate, Belgium, Meru tubui kwithira